mentara yang fi bagi pajba akiba snap bagi bapai ya kan ka program kadai ka bakongsan ha ka bakta ru ya ka education ka bakta ru ya ka school halor kan ni jingkli yang fi malai baga sokar ka kondok mau ka penyai ka set jingkli hi mentau senam bat kadai tang ka senam ka benengkong baga sokar ka penmi kataru ka penmi Islam ha haden ke sitang senam ba baru di school idai banbut nanti ya kejingkeli baset naka soka kan set kediati lembaga education department IDSU SDSU ba fair ti ya kan ga notification baka ai sokan ngani suya tu ifi kawan haden yonga sitang senam but don di school ki banbut don di school ki mlasyo nama balai gila adep sim sitang senam ya kikon gitu selabos kamdai ke basuk nemta ke school kata kadai ke wei baat pada ti nakaliang jungi gino hika ngi sempula bah kanu ka exam ke public exam mensuang yala aganya haka primary yala kelas 3 haka puar jungi daga embos haka hadin ngila yala naga kelas 3 deng yala ha kelas 6 yang middle English school haka tuga pon ti bapas kelas 6 nak embus gilai kelas 7 kita teten lain nang tu ngila poi hametrik ti ya kata ka board ban punya ya ka public exam ya kanu exam high school hami klaya kadai ga mi klaya board of school education dai maka bukan dok ya exam trik dai maka bukan dok ya exam kelas 12 bat mensua ka kendok ya kelas 9 ju tendai ka bopna menta kalong ba ndai ga embus ba kendok ya kan exam kadai higa sokar ke education department keba kondok ya kan nika exam ti ni uminong hikai long ila alngo ke balai ke penyai ke sokar ya ke exam ke badai penyai daga embus kata kadai ke wei ke mengambu jingkeli bat vi la rapi penyai ya ke exam daga education department tidak bandon controller of examination tidak bandon Kembus kadon controller of examination dan penyai. Ti lada ke education ke penyai hi kadai bandon geng. Lujong controller of examination lani ubinsya ya ke examination. Ndai kumalong menta iyai lai ya kembus. Kembus kamdon ndai baka ai kembus yang ni jingkeli. Kinwan ai DSU means ka ai baca education department. Mur lada ke yai lai ya kembus kepada ke way negi autonomous body ban conduct ya ka exam. Kemudian kembus kamdon minto isu. Kembus kamdon bol su ban conduct exam. Bat ngania tu ya fi ni nakaleng inong hikai na experience ya kan ni. Hakini kisipau senam beladang temut ke embus kepada ke authority ban conduct exam kala conduct ya kan ni exam dah ke basam ke jingkeli dah ke baset ke jingkeli dah ke wan a ke jingkeli ndai nadu sek sadu nang kala persyang tang iki kelas 9 kilamat ti haden bakal persyang ban conduct asnem nisiam bakal fair kan dia sistem ban conduct kelas 9 ndai malong kelas 10 nomor hakan dia ke conduct iki kelas 9 ndai malong ke metrik kin hapan exam lut baru di school kibadon ke secondary kibadon kelas 7 kelas 8 kideban yo lut baru ngijing keli bat kijing hangne kalong ikan bos kalong kin hapsam lepa nomor kidon di school gimen hap ya alai kentah de kejat ti kidon pada ngo kuno gin wansim ndai kemalong metrik ti kijing mi nang ta kalong ba ibun kijing keli kibla alik kilayo alpa lai singi gi nong hikan ti fimla kier ya kata bat hadu mentap action gimpat sim ru ami kita ndai gila alik bro asnem la alik ti na kaliang jongi gino hikai ngila ikren ya kan yang stop no se embos ya kan ni namar ba kamlong ya ka ke balong defective ya ka ke bom la long ka balong mo ki persyang ndai stop ti na kaliang embos gila asngap ya gini ikren wat ngi gino hikai bat ka ke baga kerpat yang gino hikai bat ke school kalong sumba ai ngin ai ngitang rutin man naka final exam nang bangin meeting ya ka uniform ti ya katang ipdiang nakaleng jong inong hikai bat nadu mensim senam asnam lai senam
gembos ka ai tangga rutin min sedang lang hakaju usni bat min kut lang baro school hakaju usni legi jingkeli baro ni set himangi ni kondok himangi nadong sedong bat kai ke mengakua ban ong ya fi kalong hang ni kalong ke benungkong kalong ba da ka soka kala umni kam sani yang inong hikai habangi hikai mangi yiki kena hagi kelas baro sikatu ni biang valega soka kam sani yang ingin step ingli ni dai mangi gitrai ni don hakafin ni dai mangi ni tibhai kena kamut ban ong ba pinung sania yang inong hikai pinung sania yang school ti ngila tibha gi kena inu gi Bruna inu gi Bestan inu gi Batam inu gi Babiang ni tibha kum inong hikai kamut bu finong ba fin le at wadar yu nong rep ha jaka mo siang fin pha thung du so kamlong ha jaka ku ba fin thung du ai du so pho kamlong kata kinong rep kitip hai kata kinong hikai du kitip hai kata ngi ngau wala kumnu kane ki jingla jong embos kane ki jingla jong sokan ndai ke embos yo kafein biang sistem nomor kat kum ki jing instruction yang ki bikila ai tin penpua gitu ki lembaga di DSU ti kumnu kin la man la ai gini ki school di Badan Sinong Gendong bat kan ya tu fi nong gendong ke komputer gimdon ke printing machine gimdon ke sirok gimdon teng kalai tu kamdon hawa kilong kumta lada kimla man long uniform kata ke sistem kan fin ni ngau ba kalong kumta bat kawai pada kemangkua pan ong ya fi kalong ba ti lada mlong uniform brokai bat sor man nong gendong kata ke exam kan safi bat kindon bun di school ru tiba kin kan di exam kan ya lai ki English section kila tipem ibun di school hasor wat nong gendong ru ibade ki English section kine ki klembut ya kakot nyong gambus kine pimla man sam nyengeli nama kidon la kajong kakot English la kajong kijing kain la kajong kumno pim sam nyengeli kita ngam hang ni ngidon ka snat haya sendiri Kristen akan mi kini kita di English section kimbut daga embos hadu kelas A kelas 9 di bon te kini ki pimla man sam nyengeli nama ikot dia fair bro sistem ndai nang ata pekitu kidan bun di school ki bum hap ha embos school panmau nyong sokar bagi pak di minister ki pak ki officer kai kitu kim don kam man exam ya kan ni jingkeli nama ki hap ka central board sengap cerita naik keren di residential school itu gi central school di Bidhalaya wat give gitu lah ya ilai te la datang haga embos mlong uniform kumnu kan long fin ai tang theory tila an ong yes praktika ngan ong ya fi kalong nu kan ni ka system bat ke khadu ka makwa ban ong ya fi kalong ba lada kasokan education department kamsane yang ngi ginong hikan kamsane ay school bengin hika bengin set ingklingin kondok kabamut ngi ginong hika su geng ha no ay itu ginong tre office begin wan hikai ngin biang ngi sikum ginong tre office lara pim sane lani lara pim pim sane yang ngi bengin hikai kena tiran dan yang ayu ndai kan kata sekawai kemangan ong ya fi kalong ba kinu gi bukan dok ya ke exam kidai kita gi ban ai ke certificate ba pas la feri kena lada ngi ala metring ni pas ngembos kadai ngembos ke ba ai ke maksin bat ka certificate te lada ka sokar kala nadu 6 hadu 9 ya kan ni promotion exam ke final exam bakal maka itu kena kuat ke TC transfer certificate lu ndai suban ai principal dai ban ai deka sokam ta terlakun mar susu ke nyata teman ndai ban ai haba kendok maka dai ban ai ke sokar ke certificate la kendok ke nihu ngalek BA ngalek MA kadai ke nihu ke ban ai certificate yang abat maksud ti la kendok ke sokar kemud ndai ban ai di giveaway dai jap tu ke kendok ke baset ingkeli ke ban ai ke TC ban ai certificate ba pipas lani befifin ti kan ni kan keta ha ndai tang yang nong hikai di school ndai kan keta wat i kena ru kiba inong hikai lagi jong
kijing kali pada kinset lagi way wat lagi la ai sampai rundai kamdai ke vaso kumbalong himenta nak kalian nong kai ngi kwa ai bu bangin na ai kum bujula ngi hangnu ngi don ngi bakla hangnu ngi don ngo bakam diam ngi nong kai ngi set lagi jong wat ni ngasepting ni yo kafe biang kumba pondok kelas 9 ke embus hagi tu snam ngo yo kamla mana la kala di siap pe yang ni kata kedai ke jing sneu yo nga kum wei ni nong hikai ngo balong senior most teacher ba experience ni gini ki ai baro halor kan ni jing kondok dan ni jing set jing kali jong ka सरकार ही ndai ga embus ndai ga embus jong ke सरकार lembaga education department nadu kelas 6 hadu kelas 9 nadu menta kesnem kata kedai ke wei